Makadai Andri Gurutta Khotami al-Azam angka apa siwa-siwa yede nangka ifinadingi nyamenna rimon ridena fanafole apa siwa-siwa. Tidak akan terasa nikmatnya sebelum datang 4 perkara itu. Yang pertama nasangi Gurutta, asy-syababu la yu'rafu qadruhu illa syuyuhu. Na iya wattu maloloi de nariseng angkeuna. Maka dai nyamanna nareko tumalolo, nyamanna nareko kallolo ki, sumangatna nareko kallolo ki. Magai mawatangi watakkaliwi manasai pakkitae mawataki gora aga melo ipegau tapi ega na tahu napakke gunai wattu malolona rianu salai rianu na cacai pong Allah Ta'ala nasaba de napahangi makadai maga nyamanna nareko to malolo maga pi narasakan yang kena masa muda na waktu malolona iya pamatu ipanading yang kena waktu maloloi nareko na polaipi asang umur macuah napai isa saaliwi nasabak magai nareko to macuana namoni tongi metok to utu metok ketok manang itu kasi na sendi patujung malupo na iya kya pakuling madodo dari makona naro idi yamanan nasala suraku maloloi anak muda tak pakai guna bos tapake gunai waktu malolo tarilalan na puryoy pong Allah Ta'ala. Yang kedua nasanya Gurutta, al-afiyatu la yu'rafu qadruha illa ahlal bala'i. Naya nasa Gurutta asagya nangengi asogirengi amegangan ngewaram parang iya pa irasakan angkena nareko na polaipi riasangi abalae nulle kapa wattuna masagina tutungenna maiga waramparanna maiga duitna gangkana de narisang nomoro na duit nareko mabalanca ki momilok mana meli anong kay ibalu ya lupay ni masidekay ya lupa ini masuk ke sikke manibawa yang ngarang nah karena de napahang yang kena anu yarengi ripong Allah Ta'ala iya panapahang yang kena nareko napulai mati abala aga abalana capu pi waramparanna capu pi duitna napai maring ngerang angke nariasengi asa genangeng. Yang ketiga, as-sihhatu la yu'rafu qadruha illa al-marda. Adi singenge ajapa-japangenge iya pa ipinadingi angkena nareko pole pila saya rega napalasay pipong Allah Ta'ala napaki maringerang padahal watut tak sehat watut tak majapah watut tak fore watut tak faule mawatang ya lupai ni mas sempajang demi tu jet na lupai demi Tuhan apa kede demi Tuhan aja amai ya lupai ni melo toba eri pong Allah Ta'ala kacawa-cawa mi pegau dosa bangga mi caritai ja pura angken apa pulih sisan na nawiriki pong Allah Ta'ala sit dilasa napay mega toba na lori pong Allah Ta'ala
napay kali, napay madararin lauri pong Allah Ta'ala. Maapa na nasa gurta, al-hayatu la yu'rafu qadruha illa al-mauta. Naiya atutunging de nairisang ang kena sangadin na poli piriasang ngi amatingi. Yan ay tama katandri na wasili na nasa baksisa mitaway mati. Iron nang ito so gili sumapat di narikutuba ipalit na malampi umuro na wadi mamapalupi mo. Narikututuo na churubiyang iwatun na iriring ipangala Ta'ala na pegaw may anu salay watun na tuwo isa siya na mati di kalalatupi mo. Mana sa guruta sisan mitaway mati. De na pada narik ko malasaki aring ngarasiki dan niya tobat siki di pangala Ta'ala. Iya tau naro pas sabareng na parallu ki si pareng ngarangi maka de iya tulino pa bu bos onrong lepan-lepangan mi desa tutuo pada batuwe rilan na yelino. Mau tidak mau, ridho tidak ridho, ikhlas tidak ikhlas, musti rirasakan ngiriasang ngamatinang. Kullu nafsin zaikatul maut, nasa pangala Ta'ala. Tungka-tungka no makinyaway, musti na pinading ngiriasang ngamatinang. Jadi nareko manyawa ki, baja sang adir musti mati ki. Jadi napay na pinading yang ke nariasang atutungang rilan na yelino nareko mati. Mata mapiralan na charulit na kuburu Rita pipacalang napay pada gora mana mabetalang puang. Pada na to kapire gora ni. Ya laitani kuntu turaba. Magay chow igasa. Narima ko na naro tapake gunamanang yung kahidupat ta tutungat ta kasempatat ta watut ta. Yan ang mereki pong Allah Ta'ala nasaba pegaw amala madicing naridup pa pamala na nasibaway suruga pamasin na pong Allah Ta'ala.